تو بیچ پیغام عید لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید لیس العید لمن شرب وعقل انما العید لمن اخلص للہ العمل. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے, عید تو اس کی ہے جو آخرت کے برے انجام سے ڈرا. یعنی ماہ مبارکن ہچ اس کی عید تو اس کی ہے جو آخرت کے برے انجام سے ڈرا تو پنس ماہ مبارک کس رتس موقع پہ کرن زبردست عبادت. صد مبارک روزدارن آید متقی پرہیزگارن آید مومنن تی دیندارن آید صد مبارک روزدارن آید. یہ کلگام ڈسٹرکٹ اخ سا واحد مسجد شریف یس زن شمار کر جامع مسجد سری نگر, جامع مسجد شپین اور جامع مسجد کوئمو تم قدیم جامع مسجد شریف من ساروی کھت زیادہ گیدرنگ تقریباً مطلب فل جامع مسجد تھی دونوے پور بیس نبر کن تہ گیدرنگ آسان یہ خاص یہ شیخ محی الدین نورانی خاندان خانواد شیخ العالم صدر ماج صدر موج تو باقی یس فیملی یہ تر ست نسبت امہ عقید لک دور دراز علاقہ روزان انشاء اللہ عیزن پہ باقی چیز تہ بڑن دہن پہ بڑ رونق حض یت من تو مگر تمیک کور مے ذکر کہ تر خاص کر جناب حضرت علمدار ملک کشمیر سن. السلام الرحیم السلام علیکم. تھی وچان وائس آف صوفیزم تو بہت تہذیب خدمت مز بٹسائل امید چم تھی ساری دوست خوش تو خوشحال وار وت روزو ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ تھو تہ سارے دوستن صحت و سلامت اور آج ماہ مبارک یہ متبرک دہ اختتام سپدے اور امہ باوجود یہ زن تمام امت مسلمہ خاطر تمام عالمس خاطر خوشی ہند دہ آسان عید الفطر مناؤ پور وادی کشیر اندر. کت کرو اس خاص طور پر وادی کشیر اندر یت زن تمام جامعان اندر یا ہر کن گامس مز ہر کن بازرس مز یہ زن عید الفطر نماز ادا سپدی با جماعت سان اور پر امن سان عقیدت و احترام سان. اور ونکس بالکل موجود ضلع کلگام کس کوئمو علاقہ مز اور یہ زن تقریباً جامعہ ونکس عید الفطر نماز ادا سپدی با جماعت. اور یہ جامعہ یہ خصوصیت کہ یہ جامعہ خانواد شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ ست زیادہ پہنت زاننے اور یہ زن تہذ والدہ محترمہ تہ موجود اور اس ونکس بالکل اوقاف کمیٹی ہند کی ذمہ داران شخصیت موجود. اور یہ جامعہ تقریباً 5,000 نفر ایٹ اے ٹائم ہیکن یت جامعہ مز نماز ادا کرت. اور اس ونکس ذمہ داران شخصیت ان سی کرو کت بات کرنے کوشش اور ست وائس آف صوفیزم ٹیم طرف بٹ ساحلین طرف تہ سارے دوستن عید الفطر سٹھا مبارک اور اللہ تعالیٰ بوزن یہ عید ان سان دولت خانن مز گھرن مز خوشحالی ہند پیغام امنک پیغام اور کرو ان نش زاننے کوشش یہ پروگرام واتن زیادہ سے زیادہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہد سٹھا شکریہ تہد اسم شریف یھو زان اور آج یت عید الفطر کس موقع پہ کیا تہد خیال. ناو عبدالسلام ملہ بہت ونکس ذمہ دار یت انتظامیہ کمیٹی حنفیہ مرکزی جامع مسجد شریف کوئمو. مے ست محمد یعقوب صاحب بیت شاہ صاحب جاوید صاحب یمو واریاہ کوآپریٹ کور ام بغیر نثار احمد صاحب ناصر صاحب یمو واریاہ کوآپریٹ کور. یم 5 جمعہ یتھ رٮ۪تس مز بالکل احسن طریقس مز خوشحال طریقس مز سپد منعقد تو واریاہ کافی گیدرنگ روزان یہ آسو تۄہہِ أچھو تہِ آز وٕچھمُت. یتھ بس اکے خصوصیت جامع شریف متصل یہ صحن پاکس مز جناب حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی علمدار ملک کشمیر سندس. یت خانواد شیخ العالم صدر ماج صدر موج تو باقی یس فیملی یہ تر ست نسبت امہ عقید لک دور دراز علاقہ پہ تو کینچو دور علاقہ پہ پونسہ تہ بیمار ہند شفا خاطر باقی چیز تو اللہ تعالیٰ کرن تہد دن قبول. یس پت کن یتھ رٮ۪تس مز روزدری کر تراویح پر دعا کر تسبیحات کر اللہ تعالیٰ کرن سہ قبول تو سون یہ ازیک سمن تو یت عید نماز ادا کرن یہ کرن قبول. چونکہ کوئمو گیٹ وے آف ڈسٹرک کلگام اس تہ انٹرنس یوت گھان یا سہ گۄڈنیتھ دِوان پریفرنس یتھ کوئموس. حال حال کینٛہہ ؤری گٔے ییٚتہِ چھُ تحصیل ہیڈ کوارٹر ونکس تو یہ روزان انشاء اللہ عیزن پہ باقی چیز تہ بڑن دہن پہ بڑ رونق حض یت من تو مگر تمیک کور مے ذکر کہ تر خاص کر جناب حضرت علمدار ملک کشمیر سن سائے یتھ. باقی اگر ونکس واریاہ عید تو لکن گھر تہ مگر تیوت ہیکن کرت کی صرف شاہ ات تناثرس من پڑھا بہ صد مبارک روزدارن آید متقی پرہیزگارن آید
مومنن تہ دیندارن آئید صد مبارک روزدارن آئید پارساہن شب بیدارن آئید صد مبارک روزدارن آئید با ایمانن دل ہوشارن آئید صد مبارک روزدارن آئید متقی پرہیزگارن آئید صد مبارک روزدارن آئید باقی چھس بات پر اقتام کرن تمام عالم اسلامس کل امتان مسلمس خاص کر یت علاقس تو تحصیل قیمو چھس بہ وچھ ونج دل کے امی گہرائیوں سے عید مبارک کرن اللہ تعالیٰ کرن تہد یوتت یون تہ قبول سون یوتت یون تہ قبول بی کرن عید الفطر مناون خوشحالی ان سانن گرن مز بیس ونکس تمام دنیاس مز جنگی حالات چھ تو اللہ تعالیٰ کرن ول ول تہ جل جل سو جنگ تہ بند تو ات من زیادہ مسلمان کنٹریز انوالو تو ات پہ دل رنجید لہذا لکن اک التماس کران کہ عید منو سادگی سان کیا سن واریاہ بھائی جنگی حالتس من ناظرین محترم یہ ونکس ضلع کۄلگامہ کس سہ واحد علاقہ یت زن خانواد شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ سند ناو ست متبرک ناو ست زاننے یوان اور یہ ضلع کۄلگامہ کس سہ اخ نمبر گۄڈنیُک نمبرس پہ یت زن یتس تعدادس مز باجماعت نماز ادا سپدان اس ونکس بالکل بیت کی شخصیت کت بات کرنے خاطر ان سی کرو بیت کی زان کوشش ان خیالات کیا روزان یت عید کس موقع شکریہ تہس محمد یعقوب جناب بھورو بہت ژور نفر اوقافک مطلب زیٹھ عبدالسلام ملا تک تو بہت بیس زٕ نفر تہ نش زان آج عید کس موقع پہ زن لکن ہند جمع غفیر نظر اس گو کیا حساب کتاب کوتہ تعداد تقریباً مطلب فل جامع مسجد تہ دونوے پور بیس نبر کن تہ گیدرنگ آسان یہ خاص یہ شیخ نور الدین نورانی خاندان سہ عیدت یہ جامع مسجد تھی سہنس مز یہ خاص ام ست روز اخ لک دور 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 نماز امت مسلمہ خاطر پیغام یہ کہ ماہ مبارک رمضانس یت کن لک درائے نماز پڑھ باقی عبادت کر تو لہذا وین گھن عید پتہ گھن ات عبادت ست روزن مطلب نماز گھن تراؤن کم سے کم کی یہ گھن مطلب ماہ سام یوت نماز کی تو مسلمانس نماز گۄڈنیُک چیز فرض بی کنٹینیو تھاؤن نماز تو بی باقی عبادات بالکل تہذ سٹھائی شکریہ ناظرین محترم یہ ازیک شمار عید کس موقع پہ تہ تام واتن کوشش کر اور اس بیٚیہِ تہِ کینٛہہ تہنٛدِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ نظر گژھان اور یم یژھن یتھ محفل یتھ نشستت رنگت دِنۍ ٲخرس پٮ۪ٹھ اور یمن نش یژھو کینٛژن خیالاتن ہُنٛد اظہار کرُن شاہ صٲب چھُ یِہُنٛد ناو اور یم چھِ کویمو علاقس سۭتۍ وابستہٕ تھاوان یمن سۭتۍ کرو کینٛژن خیالاتن ہُنٛد اظہار السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ سٹھائی شکریہ تۄہہِ نش یژھو زانُن آز عید کس موقع پٮ۪ٹھ کیٛاہ خیالات چھُو تۄہہِ یژھان باوُن شیخ خانواد شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کس درگاہس متصل جامع مسجد مرکزی جامع مسجد حنفیہ قیمہک یت مز یہ کلگام ڈسٹرکچ اخ سہ واحد مسجد شریف یس زن شمار کرنے جامع مسجد سری نگر جامع مسجد شپین اور جامع مسجد قیمو تم قدیم جامع مسجد شریف یمن ساروی کھت زیادہ گیدرنگ گھان اور ضلع کۄلگٲمِس چھِ خوش قسمتی کہ خانواد شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ست منسلک تو پیغام عید سون سان طرف امت مسلمہ خاص کر اوقاف اسلامیہ مرکزی جامع مسجد شریف قیمو تو شیخ العالم ریسرچ آرگنائزیشن طرف امت مسلمہ سون عید مبارک تو بیچ پیغام عید لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید لیس العید لمن شرب وعقل انما العید لمن اخلص للہ العمل عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے عید تو اس کی ہے جو آخرت کے برے انجام سے ڈرا یعنی ماہ مبارکن ہچنے اس کی عید تو اس کی ہے جو آخرت کے برے انجام سے ڈرا تو پانچ ماہ مبارک کسی موقع پر کرن زبردست عبادات عید اس کی نہیں ہے جو کھانے پینے میں مگن رہا عید تو اس کی ہے جس نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سن کلام کہ ماہ مبارکس مز گو قرآن پاک نازل اور ام پتہ پہ کہ زن امت مسلمہ پہ عید ہند کی گزارشات یت عید ہندس موقع پہ خاص کر تم لوگ یمو زن پن جانک نظرانہ پیش کر تہند یہ فیملیز وچنے تمو کر خالص ام خاطر پن پان شہید سہ چاہے ایران ٲسِن سہ چاہے فلسطین ٲسِن سہ چاہے کشمیر ٲسِن یتھ منٛز چھُ اسہِ پٮ۪ٹھ پیغام عید چھُ یہ چیز کہ اسہِ پزِ خاص خیال تھاوُن تمن فیملین ہُنٛد یِم زن یتیٖم چھِ مسکیٖن چھِ بیوا چھِ یِہُنٛد چھُ اسہِ خاص خیال تھاوُن اور دوٚیِم چیٖز چھُ کہ یۄس زن اسہِ ماہ مبارکن ہیٚچھنٲے کہ بُرٲیو نِش دوٗر روزُن اور میون پیغام خاص کر شیخ العالم ریسرچ آرگنائزیشن قیمہُک اور اوقاف اسلامیہ خاص کر قیمہٕکۍ طرفہٕ چھُ یہ پیغام کہ بُرٕ لُکو کوٚر انشاء اللہ الحمدللہ یتھ ماہ مبارکس منٛز رُکاوٹ اور أسۍ چھِ ضلع ایڈمنسٹریشنس اور خاص
खास कर पुलिसस कि तिमन बुराइन मज इलाका मुलविस गोमुत तिहद खतर शान बशाना और ओहद कर कि तिमन दिमो हमेशा तावन और हम करो यह बर्दाश्त कह कि गन तम बुराई बे आखिरस पे युतु योत शेर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत नमाज व रोज़ा व कुरान हज नमाज व रोज़ा व कुरान हज कुर्बानी और हज ये सब बाकी हैं तो बाकी नहीं है। जानून तुम खानवाद शेख आलम रहमतुल्लाह सत मुंसलिक और तुंद लाग यम नाव से ज्यादा पहन जान कह शहर यो दर्ज कर ताकि खुदा ताला सुन कलाम वाक़िमुस्सलात वला तकुनु मिनल मुशरिकीन और नमाज कायम करो और न हो जाओ उन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपना अपना दीन अलग बनाया है। यानी अत मज नमाज कायम कर मुसलमान शिरकस निश परहेज इज्तनाब कर दर्ज दिवन कह मगर अत मज मुस्लिम माशरस मज नमाज सत शिरकस निश दूर रोजुन नमाज पढ़न वाले अगर शुमार करें कि तुम कितनी बानिमाज अदा करते हैं। इकरार करता हूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन युस जन खुदा ताला से वन हम तेरी इबादत करते और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अस पज़ यही चीज माह रमजान नजरिया और खास कर ईद पैगाम कि अस पज़ गसन अम खतर कि बुराइयों निश रोजो अस दूर और अस पज़ पन्ने घरों पे पन्ने सोसाइटी पे यह कर और यही अलामदार मुल्क कश्मीर हूं यह कि यह गसन बुराई गसन दोहरावन इन कह और नमाजन मस्जिदन हज रौनक बढ़ावन नमाजों से और इंशाल्लाह करो तहिया कि इंशाल्लाह यम काम करो। शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम यह जो खास शुमार तह तम वातन कोशिश कर खास शुमारस मज और मे उम्मीद कि यह प्रोग्राम सठा पसंद होमुत यमि प्रोग्राम मुदा मकसद यह कि तमाम उम्मत मुस्लिमात खतर यह ईद हुंद मुतबरक दह और माई मोहब्बत यकसनियत मिलचार अमन पैगाम तमाम दोस्तन तान वातन और ईद पलवो सह ईद पोसो सह और ईद सह पैगाम इस गरीबस मिसकीनस लाचारस और यतीमस खतर बायस खुशी बायस रहमत बायस खुशी और बायस मदावत करने कोशिश कर तो अथ मे उम्मीद कि यह प्रोग्राम सठा पसंद होमुत और पसंद इन सत वात ज्यादा से ज्यादा लुकन तान ये प्रोग्रामस मज यह खास यह जुन पैगाम यह वात जरूर पन्न यारन दोस्तन तान ताकि सोन माशर गि बेदार और तिमन बचन निश तिमन खराफातन निश रूजू दूर ये ईद किस मौके पे रूजू मजीद जानकारी खतर जुड़ित और आखिरस पे करो बे चीज़ तलकीन वॉइस ऑफ सूफीज़म पूरी टीम तरफ और बट साहिलिन तरफ तमाम आलमस उम्मत मुस्लिमास ईद मुबारक दिल चो उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक और अल्लाह ताला बोझन ईद इन सान खतर बायस रहमत बायस अमन और बायस इत्तेहाद तमाम आलमस अंदर और रुजु मजे जानकारी खतर जुड़ी प्रोग्राम आते ज्यादा से ज्यादा लकन कर मुलाकात बेस प्रोग्राम से इजाजत अस्सलाम वालेकुम रोज वुचान वॉइस ऑफ सूफीज़म इजाजत अस्सलाम वालेकुम।